Pa smo ljudi sa ovim. Ljudi moji, danas snimamo Wars Heroes. Znači, dalje smo u Warzone 2. Onaj prvi video je bio pokazivanje igrice, ovo je prva epizoda Warzone 2. Da, te igrice. I pošto nemam ništa da otvaram, karte sve normalno. Level 2, level ovo, a što ne info ona je, a zašto ne piše, samo mi nije jasno, a dobro, ovo piše komanda je, dobro, nema veze. Ok, i ajde da krenemo jedan battle. Tako, ajde, koji zon ćemo izabrati? Ja dok nisam snimao, ja sam to igrao. Izabrao mi drugu, sad mi namjerno izabrao prvu. Nice. Hajmo da vidimo. Dakle, imamo ovaj toranje ovdje. Što ja to nemam? What the heck? Sad ću to nuklearno. Nuklearna bomba. Nema ništa. Idemo. Nuklear. Oj, koliko je ovaj level? Dobro, 67 nova. Nova godina. Ok, nema veze. Izvinite, ako nešto malo zablokira, ja sam upravo na slavi. I pitao sam da mi da internet, da mogu da se malo igram i da snimim video za vas. Snajmo fanovi. Ako hoćete da nastavim ovu igru, predobru igru, samo bacite like, komentar napišite hoću i to je to. Hajmo da nastavimo. Ali s ovim nije jasno, what the hell. On ima ovdje toranj i ovdje. Ja sam treći level, on je prvi level i ima ovdje. Jesam glup. Šta ja gledam taver? Vidi, ovo se zove push. Ajde, ćao, nema, kraj igre. I ajmo, a vaša bomba je mislim nuklearna bomba. I ljudi moji, a što mi mogu znači? Jej! A ne znam. Vi sad moram i to da uništavam. Ja to nisam znala. Ali izvinite ako bude i neki da jel me možda budu tamo zvali da idem. Da pomognem nešto. Pa ću onda nastavljati video, ali ja mislim da sad niko neće me zvati. Dobro, ok, nuklear. Dobro, bacim nuklearnu bombu na ovo. Nuklearna bomba! A nije 2-0. Znači vidite isto ovako ko Clash Royale. A zašto se smanjuje? Pa, what? Smanjuju se healthy na taverima. Zašto? Давай. Nemojte ostavljati nikakav like. Jer igrica ako mi sruši taver. Ne mogu ja, nisam im dobar. Ne jebem mi sunce kao i sam. Gledajte, ako vidite ovo ovdje i da vam istekne ovo, nemojte. Znači, odmah izađite iz gejma. Ja što nisam izašao iz gejma, ali nema veze. Dobro. Ja mislim da je to za ovaj video. Facecam. I... Ok. I... Pa... To je to.
sad ću dobiti. I ljudi moji, samo su me na trenutak zvali. I ljudi moji, ako vas ovaj video svidio, like, share i subscribe i vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!